أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك أن تجعل علمنا حجة لنا لا علينا، ونسألك اللهم أن ترزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنة الخلود. يتي الله سبحانه وتعالى كان كجومي راو سيني دو دو هانا دو يتيده en jarna mo weltanomo e dow nemaji makko e ɓuure makko e yurmede makko e hoore meɗen. Eɗen seedo ko kanko tun Allah woni ko hana rewede ka gonga. Eɗen seedo Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko jeyaɗo Allah nuraɗo makko. En toro Allah juule maɓɓe, juule rengore maɓɓe enen fof e sahabaɓe fof. Yo Allah juule kala fittirɗo ɓaawo maɓɓe, ñentini sunna maɓɓe on, jokki batteji maɓɓe ɗin ila yawmiddin. Allahumma amin. Musidɓe tedduɓe, eɗen joɗɗito darsu maɓɓe on ka tafsir e suratul an'am. Jomirawo seriɗo towɗon ɓaawo o feññinde ayeje tawhid ɗen ma yoga e ayeje feññinde tawhid on, holli lutodiral muɗum e sirku on, holli gongugol tawhid on, handugol Allah tun e dewal ngal, holli wonde makko wiyete sirku on ko mere ko sama kala wangal hakkille woni ko naadi neɗɗanke e ɗum. Yimɓe mushrikina en fendo on sayi ɓe lamdino awa joni yoɓe ɗaɓɓu ñaawowo hakkude maɓɓe e nuraɗo sallllahu alayhi wa sallam. ɓeɓe joni ɓayi en poɗodiri hawa ni ko tawruɗen kon mawɓe meɗen ɓen yirde eggi e yirde eggi e yirde ɓe eggire ɗo fof no wadde dewal muɗum. An a wii wondema ɗum ɗo ko hunde bonde, ko hunde nde hana. A wi men an ɗi reweteɗi ɗo fof komin accito ɗiɗo fof min ƴetta reweteɗe gooto. So wi joni haray ma ɗaɓɓen ko ñaawa hakkundeji meɗen. Taban ɓe landoyno yahude. Hayo min feƴƴinoma ko suratul nisa. Allah wi alam tara ila alladina utu nasiban min alkitabi alam tara ila alladina utu nasiban min alkitabi يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. الذي أي آل بين أوكا جوال دفترنا بقوم لني بيل ياغال بقوم لني شيطان يكري باو مكو إذا ويان ده فرع بينكو كم بقولي بيتو لاو فيرو بيوم بلان بيبي أنا من يا محمد أو هو أنا وني قوم ɓewi ko ono wone gonga. Allah subhanahu wa ta'ala fillanike en on aya ɗon ka suratul nisa. Taban suratul an'am no atti nisa tippade jon noon ɓayri yeddodiral ngal juuti hakkundeji maɓɓe ɓe wini he joni ɗaɓɓen ko ñawanayi. Nuraɗo Allah sallallahu alaihi wasallam no andi ɓe alaka ɓe ñaawino si wona nokkel ɗiɗi, imma ɓe yaka mushrikina en sifa maɓɓe yimɓe hiitotoɓe kuhan ɓe yaka ɓen ɓe lando, ma o ɓe yaka ahlul kitab yahud ma ɗum nasara ko yahud ummoɓe ɓattaɗe ko imma ɓe yaka ɓeɗa ma ka ɓeɗa. Nuraɗo ɗum no andi sallah sallam ɓeɗo fof ka yaha o ko ayɓe hay anduɓe wenge maɓɓe gonga kan yahud kañum e nasara kamɓe ɓe andi gonga kan hay ɓen ɗon ɓe jaɓata ɓirritade sabu momintinade sabu hasad. Allah subhanahu wa ta'ala o wimo kanko ngal sa sallam wi'uɓe
afa ghayra allahi e ko mo wona allah yani ko goɗɗo goo mo wona allah abtaghi mi ɗaɓɓata hakaman ñawowo joni ɓay o wi en ɗaɓɓu ko ñawanayi ko allah woni ko ñawantayi allah noon o ñaawi sabu ayaje ɗe mi woni e janngande on ɗen ko kanko woni ko tippini ɗe ko ñaawore makko nden noon jooni noon ɓaawo o ñaawude ɓaawo o taƴude o wallina gonga kan o sendindira gonga e fenaande o sendindira tawhide shirk ɓaawo ɗum ɗo fof e ko goɗɗo goo mo wona allah mi ɗaɓɓata ñaawowo wa huwa alladi ko kanko woni on yani kanko allah woni on anzala tippinɗo ileykum ɓe mooɗon alkitaba deftere nden koye nuraaɗo sa sallam en ko tippina kono allah askintinni tippingol nde e maɓɓe sabu hollugol mawnugol bakkatu maɓɓe on en fof alquran on tippina e men kono wo wodanoɓe ndeññen nde fewnuɗayaji tippoto ala hiɓe ɓuri en yani ɓattagol e tippinede alquran e hoore muɗum kamɓe ɓe yii alhaaliji tippagol nde ɓe seedike ɗum fewndo kande hecci ɗon kande hewti ɗon ka leydi ɗo ga ko nden ɗon nde hewti ɓe na ɓe egganaɓe ko ɗum waɗi ka hollugol mawnugol bone maɓɓe on yalqurana tippo e hoore maɓɓe hiɓe wuuri hiɓe wooda ɓe nana nde no jange ɓe fama ko ko wona e wolede ɗum koye ɗengal maɓɓe ari ɓe yilto ɓe yedda ɗum ɓe salo goɗɗinde ɗum eyno hiɓe qirri wondema goɗɗo neɗɗanke wawata wallede sifangal ƴiyal wawata wolde sifangol konngol hiɓe qirri wondema alqurana koni wolude kon dalilji tawhidu ɗin wotuɗugol allah heerorgol mo golleji makko ɗin koye ɗum ɗon hino tabiti hiɓe qirri ɗum nde ɗum ɗon sogga ɓe num naɓa ɓe kadi e gomɗingol handugol mo kanko tumi dewalngal no laaɓanimi pos kono mawnintinare nden e yiɗugol yeesoyagal ngal e añugol ɓureede nden ko ɗum wonno sabu ko heeforɗini buy e maɓɓe ɓe woni noon e noddugol lo a haqqille en kadi yo jokkuɓe e gonko ɓe woni ɗon defi ɓe wigol o ko fenowo o ko feetuɗo o ko hiitotoɗo o ko mbileejo o ko janngoɗo ɗum nokkugo ari mo ɓe anndi yaltaade hakkunde maɓɓe ɗum haa hannde sino yewgol ani a danni ka 2 heures ka sera ɗoɗo ɗon ɓe sigandal jannowo hino ton idan deftere nden allah tippiniinde e hoore mooɗon tippiniinde e mo on ko goɗɗo goo mi ɗaɓɓata ñaawowo mi acca ɗon on waɗuɗo ɗum ɗon nden deftere kan nde o tippini mufassalan o waɗi nde feŋŋinaande laɓɓinaande fese fesennaande nde hay hunde jibba e muɗum nde fof e mayre ƴal mayre on hino laaɓi manaji mayre on hino feeñi ñaawoje mayre on hino timmi hino feeñi hino laaɓi pos walladina ɓen ataynahumul kitaba ɓe ɓen okki deftere nden ɗum ko yahude nasara okkaɓe gandal yalamuna hiɓe andi annahu wondema o alqur'ana munazzalun ko tippinaɗo min rabbika immorde e joomi maɗa bilhaqqi e hoore goonga hiɓe andi ɗum yahud qouraish ko ɓeeɗo falano yo ñaawan ɗum kañum hakkunde mum e nuraɗo sallah sallam si yahama toon noon ɓen si ɓe landama ɓenne ko qouraish woni goonga sabu liɓugol saria on sabu liɓugol fiinulaɗo sallllahu alih wa sallam sabu yahude kañum kadi harno jonna hoore yagal e hakkunde arab on hiɓe annda ko ɓe yimɓe annabajo ko yimɓe gandal ko yimɓe deftere e hari araɓuɓe no teddiniɓe no accani ɓe bali no lammini ɓe hari madina hiɓe waɗa yeeso arabu fof no ɓirraniɓe yeeso yagal kamɓe kadi ɓe falaka perdude on place ɗon hiɓe yelinoyo taw o annabajo sakkirtoɗo arde mo fi muɗum wolanka defte maɓɓe yo taw ko e maɓɓe o jeeya fiya ɗum ɗon heddo ɗon kono allah o wi wa rabbuka yahluqu ma yashau wa yahtar joomi maɗa tage ko faala o suɓo o suɓi ngal nulal sakkitoral ɗo o waɗi ngal e muhammad sallah sallam jeeyaɗo e arabe ɓen allah wi noon ɓen yimɓe okkaɓe defte ɗon yahude nasara hiɓe andi wondema o alquran ko tippinaɗo immode ka allah e hoore gonga sikke wo ala e ɗum honnum andini ɓe ɗum defte maɓɓe ɗen ɗum no windi toon no laaɓi pos ko woni ɓe suuɗa e tun fala takunanna wota laato dey ko satti wo minal mumtarina jeeyaɗo e ɓen sikkitiɓe yalle alqur'ana on ko gonga yalli o saria ko gonga yalli ko wahi woni arde maɗa
sikki to ɗum de ko satti o ko satti Allah nawi ka suratu Yunus fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fas'al alladhina yaqra'una alkitaba min qablik Allah wi soni da sikkiti ko tippina e maɗa yalle ɗum ko gonga ma hina lando ɓen jangoynoɓe deftere ko attima en yahude nasara laqad jaaka alhaqu min rabbika fala takunanna min almumtarin wallahi ko gonga alama yimmode ko joomi ma wota laato jeyaɗo e ɓen sikkitiɓe on aya toon e oɗon ɓattodiri ka nandugol o aya ɗo Quraysh no yewta ɗo wondema jarayo e yahu kafalɗo e yewto landiyagol ɓen hino andi ko gonga idan ngal dammugal ɗon kadi ɓe sokana ɗum wa tammat kalimatu rabbika timmi konngol joomi maɗa ngol woɓɓe jangi ɗo kalimatu rabbika konnguɗi joomi maɗa ɗin sertaka mana janguɓe ɓen konngol ko noone on jinso on konnguɗi buni hawtude wiye konngol no waɗo yewtere hande timma wiye a o waɗi ɗo konngol labana konnguɗi buy o woli on wiye konngol mo wi kadi o woli ɗo konnguɗi labaɗi ɗon kadi hayno selli koye on noone ɗon ɗum ɗo ardi Allah wi konngol makko ngol timmi kanko joomi maɗa sidqan ka gongugol wa adlan e ka nunɗugol konnguɗi Allah ɗin ɗi timmiri bangeji ɗum fof ka kumpitalji alquran ko gonga si tawno noon toon ko wona gonga yahude immoto no wiya wona gonga sabu akhbar alqurana ɗin ko hasi kon ɗi fof majjiɗi ko defte maɓɓe woni ko akhbarji maɓɓe mamaɓe maɓɓe feƴƴinoɓe gila fendo zaman Musa alayhi salam ma adi ɗum woni ko akhbarji attinoɓe ɓen ɗon few wono zaman Hud e Salih zaman Nuh alqurana janti ko akhbarji feƴƴinoɓe ɗum no ko defte yahude e nasara si tawno ari ka alquran ko lutodiri ko woni ko defte maɓɓe kon hayno ɓe heeɓi ka ɓe jogo ɓe tamo ɓe ƴetta ɗum ɗon ɓe waɗa seede wonde o Muhammad o kanko fefindi ɗum seede mum imo woli ɗo hunde nano woni ko defte amen kono ala nder toon ko lutodiri e ɗum ɗon akhbarji arayɗi ɗin ɓe yondiri e darngal buy e ko alquran o wooli kañum kadi hayno ko tawra no ka injil ɗum kadi ko gotum hino nandi serta hay e hunde si lutodiral e munnu ɓe immotono ɓe wiya o e ɗum ɗo nano woniri menen e hino koni kon ka deftere amen idan alquran o o timmiri gongugol ko woli kon fof ko gonga ñawoje makko ɗen kañum kadi ɗe fof majje ko ɗe nunɗuɗe yamiroje ɗen kadi ko wonduɗe e nunɗal idan konnguɗi Allah ɗin ɗi timmiri nunɗal ɗi timmiri e gonga oñande ala toon mere ala toon samakala ala toon fenande ala toon la mubaddila ala ko hino wayla li kalimatihi konnguɗi makko ɗin kanko Allah soni ha o wooli wurtowo ɗum ala waylowo ɗum ala montowo ɗum ala wattitowo ɗum ala ko wooli konngol ɗon waɗata ko ɗum woni gonga qawluhu lhaq konngol makko ngol ko ngol woni gonga mo wooli ngol ɗon o wooli gonga mo accingol wooli goɗɗum ngo o wooli fenade wa huwa samiu ko kanko woni on nanowo kala hito kala konngol tagore nden fof si woolidi Allah nanemo ɓe ko wooli andite nder makitimoyo nder makitimo ɓe e meɗen naati e makiti o fanɗi o janɗi o andite nder makitino wayi hay sa natowara ko e nder magasin grossiste ka tawata client ɓe tato nayo jowo no naati mo ɓe woola hay goto deƴ an tawa ko araɗo kamum on waɗata haqqille mum ɗen e ko oɗon wolude kon fi o wawa famude mo ɓeyɗa ko woli kon hay fus o nanata o nani tum hito kono so o landama honno ɓe woli o enne mi nanani ta noon ko tato nayo hawtodiri e hoore makko ɓen wonɓe noon e nder marketing o fof bal wonɓe ɓen e nder saare nden ɗon fof bal wonɓe hoore leydi Allah nden fof bal tagore Allah nden fof yimɓe e jinna e mummunte e malayka ɓe annduɗen eɗe en annda wonɗe ka jordi e wonɗe ka ndiyam wontirɗe leyga ka leydi ko wontiri dow fof
ko wolidata ko e saayi gooto Allah kañum no jenti ɗum ɗon fof no andi mo be ko honɗum wooli no andi mo be ko wooli ɗum ko honɗum firi enen e ɗenɗe meɗen sertuɗe enen yimɓe ɓen mummunteji ɗin ko wolta ko fof Allah subahana taala no jenti mo andi ko oynata hay hunde habbolan taw ha mi heɗitoɗo ko kanko woni siforɗo nanugol noon si Allah wiyama ko nanowo ɗen noon on noon e nanugol ɗon nanowo kala hito ngo sowdawo ngo feññinawo ngo townawo ngo joltinawo kanko Allah o nanay Aisha radiallahu anha ñande Khawla bintu Thalaba arno ko nura sa sallam no wullito e modi muɗum Thabit ibn Qays fewndo ñande o nandinomo o ari himo wullito himo wolanno sa sallam Aisha tawi woɗɗitaki hay e seeɗa ɓay aya on tippike Allah wi laqad sami allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha Allah wi ko gonga Allah nani konngol on sonnajo mo hino wenje e fi modi muɗum Aisha wi Allah no ka dow kammo jeɗɗaɓo ka arsu muɗum min miɗo ɓatti ɓe ɗon miɗo jimtitade ala komi etaki fiyo mi nani kona woyde ko fo o wi mi nani konnguɗi ɗo goɗɗi ɗi mi nanani Allah himo sengo dow ga kanko o nani ɗum ɗon fof hawnimo nam no hawni ko tele mo Allah hawnaki ɗum ɗo noon ko goto ko woni Allah noon kala ko woola woolida fof kanko mo jenti won woni siforto ɗen nanɗe ɗon alalimu kanko woni gando on annduɗo kadi kala ko wooda kala ko waɗi himo andi kala ko waɗata saati waɗugol himo andi nde ɗum waɗata e ka ɗum waɗata e ɗum si waɗi ko honno wonirta gandal makko ngal kanko Allah wona heyɗitowal wona ngal majjere aditi ɗum wona ngal yejjitugo kadi hewtoto ɗum o andu piji ɗin anduɗi waɗude ko sifa lazima sifa dat wonande Allah subhanahu wa taala gandal kañum e sam'o e nanugol ngol kanko woni on nanowo ko kanko woni on yiyowo kanko woni on anduɗo siforɗo ni oɗo ko kanko hana rewede tawɗo o hatojina habbagol ha ɓeya gena wolde si wola a hatojina e tuur a hatojina e ɗaɓɓugol ka wona fi yo andu fima ka wonɗa o himo andi ka wontirɗa himo andi alhaali mo fewdiɗa o wi wa yalamu mustaqarraha wa mustawda'aha wama min dabbatin fi l ardi illa ala llahi rizquha wa yalamu mustaqarraha wa mustawda'aha ñiiwirde wonki kin marorde makki kanko Allah himo andi arsike makki on kadi koye juuɗe makko woni Allah siforɗo ni ɗum ɗo ɗe hay sifaji Allah ɗi ko tindindi wondema Allah ko hanaɗo rewede kadi hara ko kanko tu woni ko rewa ko hanaɗo maccindinanede ko hanaɗo netanede nanane jaɓane ko hanaɗo yakitorede fawe e muɗum hoolore yondinore kanko Allah subhanahu wa taala sabu sifaji makko ɗin hino mawni sa naniɗi tun a faamiɗi a taway ko siforɗo non woni ko fodduɗa ko moƴƴina alhaali maɗa ko heɓɓito fi maɗa ko dande ko huluɗa okkore ko faaɗa siforɗo noon tun wawma waɗande ɗum wa in tute si tun woni a ɗoftike akthara ko ɓuri ɗuɗude ko man fil ardi e ɓen wonɓe ka leydi yudilluka ɓe majjinta an sabilillahi e lawol Allah ngol ka sakkagol en howa en nulaaɗo sa sallam no fewtinede ɗiggol ngol ɗo sabu nulaaɗo alano sikkitare alano eɓɓugol ɗoftagol hay e goto sowona ko Allah subhanahu wa taala o sarɗini kon wahidi kon e makko kono tawno enen wonde wela ɗengal jo si wowli o faalete en o eɓɓa e mbiɗɗagol en haqqille ɗen hay ko waɗi Allah subhanahu wa taala no rentina en selugol e siratal mustaqim o na yarugol sengo no na yarugol sengo ñaama o wi si woni tun a ɗoftike ko ɓuri ɗuɗude kon e ɓe wonɓe ka leydi ɗo woni jinna woni yimɓe yudilluka ɓe majjinte an sabilillahi e lawol Allah ngol woɓɓe sa wi hunde kaari moƴƴa ɓe wiya wala ɗuɗɗo no wadde ɗo sa wi hunde kaari ko non hana warrede ɓe wiya ha ɓuuɓe ɗuɗde ɓelle o nano warrata na ɗum woni dalil on ɓuuɓe ɗuɗde ɓe waɗi ma waɗali na ɗum dalil abadan dalil on ko yamirore Allah nden yamirore ɗum ɗon sallllahu alayhi wa sallam so ni ko goto kadi jogiti ɗum ɗon ko on ɗo woni e gonga kam
bal ibn Mas'ud radiyallahu anhu o wi sigo goto jokki sunna ko kanko woni jama kanko ahlu sunna jama kanko to ɓeeɗa e ɗuɗu gom mo jokku e mere ɓe wona kamɓe jama woni jama wan jokkuɗo ahlu sunna on jokkuɗo sunna woni ahlu sunna jama idan ɓurɓurde ko daratake ɓurɓe fannude ɓen kadi yawitatake fihi ɓe fanɗi ko ɓe woni kon daari ɗuɗu ɓen ko woni kon e mum ƴetta ɗum eɓɓidira weeɓita ɗum tuɗa ɗum e dalilji sharia daari fanɗuɓe ɓen ko woni kon e mum ƴetta ɗum kadi weeɓita ɗum tuɗa ɗum e dalilji sharia on ko yaade dalil o jokka teftuɗa wigo ɓeyɗono ɗurima ɓeɗano famɗi Allah subhanahu wa ta'ala mo holli en ko ɗuɗi kal Qur'an on ndema ɓurɓurde kon sawabu ala ton no jeeya mum o aya ɗo nokku goo wi wa ma aktharu nnasi walaw harasta bi muminin ko ɓuri ɗurde kon yimɓe ɓen hay rewɗuɗa ko ettiɗa o ko ettiɗa ko wakkilɗa o ko wakkilɗa ɓe wonata kon ɗimɓe ɗum ɗo ko nura sa sallam wiya nokku goo wi ya ayuha alladina amanu in tutiu fariqan min alladina utul kitaba yaruddukum bada imanikum kafirin fedde goo e maɓɓe so jokkiɓe tun ɓe rutta yo ɓaawa gonɗal moɗum ɓe ɗon hefera nden fedde ko nden Allah wi wa aktharuhum alfasiqun minhum almu'minun wa aktharuhum alfasiqun ɓurɗurde kon e maɓɓe ko fasikiɓe hay ko ni woniri neɗɗo ha yo ndaaru ko ɗuuɗi kon ko yo ndaaru ko selli kon in yattabi'una ɓen ɓe wonali ɓe jokka illa dhanna si wona sikke ɗen min tangini ko ni mi sikki tun ko ni woniri dalil o fof ko ɗum ko ɗum mi tangini ko noon mi sikkiri wa in hum wonali ɓen illa yahrusuna si wona fefindotoɓe sinca fenande baka e Allah subhanahu wa ta'ala inna rabbaka tabtino wondema joomima huwa a'lamu kanko woni ko andi man yadillu on mo hino majja an sabilihi lawol makko ngol wa huwa ko kanko kadi woni a'lamu on anduɗo bil muhtadina fewɓe ɓen Allah kanko andi wonɓe e majjere ɓen kanko andi wonɓe e peewal ɓen ɗo si ƴettama ka gundo ko alhaaliji gundoji ɓerɗe ɗen hombo woni gonɗin ɗo haqiqa tan hombo woni majjuɗon ɗum noon ko Allah tumum ko andi amma si darama ka kene haray ɗon kadi ko Allah andi kono himo andini tagore makko nden sabu himo addi aya je ɗen feññini sharia o wi hino peewal ngal eyno majjere nden o andini en ɗon mo jokkiɗo koye peewal mo jokkiɗo koye majjere woɓɓe ko sifaɗe aya jono dalli noon taɓe na tetto ɗum ko Allah andi fewɗo sa wi sunna on ko ni na tetto ɗum ko Allah andi fewɗo na ko Allah andi fewɗo ko gunɗo kono ka kene himo andini hombon fewɗo golle kene ɗen no tindini sinara oti won munafiqijo o luutidiri kene makko e gunɗo makko nder hara ko ñolɗum kene on ga o labina o moƴƴina ɗon haray Allah heɓtori andu kono so tawina ɗum Allah subhanahu wa ta'ala wi wahadayna hum najdain min hollimo laawi ɗin ɗiɗi ɗum ko tariqul hayr wa tariqu shar ko ɗum no laato sallam nde ɓe landano ko honɗum woni moƴƴere honɗum woni bone ɓe maaki woni moƴƴere nden albirru husnul khuluq ko jikku moƴƴo tele ma hakkude ma e Allah sabu wala ko boni e jikkuji ɗin ha hewti sirkangol Allah Allah o tagi kanko tun o arsiki kanko tun o ne'e kanko tun o hiwi e wayni kanko tun o okke ko marɗa fof kanko tun hawti dawno goɗɗum fof ka ndewa jikku bonɗo waɗi ɗon boyre ñaawa ɗi ɗon idan ko a jikkino jikku moƴƴo telemma Allah e telemma nulaɗo sa sallam e telemma tagore Allah nden ƴettude mawɓe maɗa ɓen ha e hedditiɓe ɓen ngay ko ɗum woni moƴƴere albir husnul khuluq ɓe wi ko woni noon bone bakkatu ma haka fi nafsika wa karihta yattali alayhi nnas waɓi konko ŋanguma konko tawi ɓernde maɗa nden deƴƴani ŋanguma ka wonki giɗa e jo e ja e muɗum watti ɗum a ñiyo yimɓe ɓen ƴellito ɗum yani yo humpito ɗum kala ko tawi a yiɗali yo yimɓe ɓen humpitanon har naafi suuɗugol golle moƴƴe hara nde hunde ɗo walli woni ko konngol woni ko kuugal hay nde hunde ɗo walli ko hunde bonde ɗum ɗo honɗum tindinta anndi oɗo nduwa sa sallam mo wutti e makko sennodirgol o moƴƴi koye ko boni kon
ɗum ɗo ko tinta ko ndema Allah no muuli neɗɗan ken waɗi e makko andugol ɗum o détecta e heña ɗum ɗo ko moƴƴin ɗo ko boni idan haray ko ɓeydal no robbigol ko Allah andi moƴƴi ɗon nam ko gonga maɓɓe kono noon Allah subahana taala no waɗi dalliji tindinɗi moƴƴi ɗon e bonɗo on sennidiri ɓe fakulu ñaame mimma dukira smullahi konko janta inde Allah alayhi e muɗum in kuntum soni on laatike bi ayatihi wonande ayaji makko ɗen mu'minina kon gonɗin ɓe o aya ɗo ƴettude ɗo ha ayaji are ɗeɗen dagi e harmi on hino arde ɗe ayaji feƴƴude ɗo haɗa ko fi tawhido nayi wone ɗe wonɗe arde ɗo ko ñawode saria on musrikina en si ɓe hirsude wonde ɓe wola inde Allah kono wonde ko inde sanamuji ɗin ɓe wolata ma ɓe hirsoya ka sanamuji maɓɓe ɗi won toon taw kanji ɓe hirsani si woni mayani hoore mum ɓe ñaamay ko jiibi kon ɓe ñaamay none mum o fof ko ɗeɗɗi ko uni ko yuwa ko luuba ko kulle ñaami luttini ko jiibi kon ɓe ñaamay ɓe wiya kamɓe enen ko hirsuɗen kon no dagi en ñaamu ko Allah ko wari kon kañum dagaki en ñaamu ko mayan ni kon hoore mum walla wari ɗum no wiyen no harmi enen ko hirsuɗen kon kon ɗon dagi eno dalilji maɓɓe ɗen haqqille maɓɓe ɗen Allah subahana taala o wii wattude ɗum te ɓe harminayi nemoradi façon ji goo wono feƴƴirde nden satul maida allah wi ma jaa allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin e aya jego arade ko soto nam ɗo noone e nemoradi koɓe harminno o aya ɗo noon no haɗa ɓe on harmingol ɗon sabu wona ko harminol ko Allah dagini hino haɗa ɓe kadi dagingol ko Allah harmini ko fof ngol hino mofti wigol ñaame konko inde Allah janta e muɗum ko wigol ko kala ko hirsira inde Allah taw harmi ñaamugol ɗum ƴette ñaamu harmingol ɗon ñaamugol ɗum ko angal gomɗingol ayaji Allah ɗen sabu ko Allah daginta ko Allah harminta ɗum ɗon himo dagini wota on ñaamu ko inde goɗɗum ngo janta hara wona inde Allah nden ɗum noon kadi hara on dagini ko Allah harmini idan ko wigol wonde ka ñaamete haaɗe e ko dagi kon wota on harmin ɓeyɗon e hoore ko harmina kon wota on dagin ɓeyɗon e hoore ko dagina kon ayon no mofti bangeji ɗi ɗiɗi noon fakulu ñaame mimma dukira smullahi e konko janta inde Allah alayhi e muɗum in kuntum so tawi woni on laatike koye goonga wonɗon wondema bi ayatihi ayaji makko ɗen mu'minina kon gomɗinɓe wama lakum ko honɗum haɗata on ko honɗum heɓata on alla ta'kulu hande wonata on ñaamata mimma dukira smullahi alayhi e konko janta inde Allah e muɗum gonɗum haɗata on ɗum dammol walline inde Allah jante bisimillah ngol hirse wiyon onon kolɗo kol woni ngaari wuro wiyon onon kolɗo ko debbingol woni ko mingitigol ma woni ko kol mingiti kolɗo ko fi sanamuji ɗin onon daganaki on ma kolɗo ko fi worɗo ɓen rewɓe daganaki ɗum honto tippuɗon ha wiyon ɗum Allah subahana taala o waɗanalen hay hunde ɗum o wi nemora ɗin kala ko inde Allah janta e muɗum ñaami wonɗum haɗata waɗugol ɗum wa qad fassara lakum e hino ko goonga gonɗi wondema o feŋŋinani on ma harrama aleykum konko harmina e hoore moɗon woɓe jangi wa qad fassara lakum ma hurrima aleykum o feŋŋinani on konko harmina e hoore moɗon woɓe jangi wa qad fussila lakum ma hurrima aleykum ko goonga o feŋŋinanama on konko harmina e hoore moɗon kira aji ɗin tati noon mana on ko gooto wonde fewtina wonde huccina wonde feccere nden fewtina feccere nde huccina illa si wona ma urirtum ilayhi konko lorrorɗon e muɗum yani konko ɓittorɗon hato jiɗɗon e muɗum hay ɗum ɗon si woni ɓittere nden ari haray ko harmi kon harmugol ngol townitama daginanama on mo welama tawi huuli wonki ki yeego o tawi ɗo ka jiibe waali yo ƴetto ñama ha o haara o feƴƴa mo ɗon dama tawi koko harmi heeɓi ko yara tawi so yarani wonki bona woni koye ƴetto yara
Allah no harmini kono ko fodda ɓittorali wonanalima loro si hewti ɗon haray o toñotanima ko harmi kon ko a ƴettu dunkitora fi renugol wonki kin ha heɓa ko dañi ko ɗum woni wa qad fassala lakum e hino gonɗi o feññinani on o fensitani on ma harrama alaykum konko o harmini e hoore moɗon illa si wona mabturirtum ilayhi konko lorrorɗon e muɗum yani konko ɓittorɗon e muɗum konko hato jinɗon e muɗum e hoore ɓittorgol honno woni koko feññina ɗo allah wi حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به ميتة ونتاونو نون من ونرود أوفنسيتي لنون والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب إنو نجدو فوق وهرمدي النبي صلى الله عليه وسلم واتدون كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور kala kulle ñamfeje marɗe ɗen ɗe ñiiƴe nayije ɗo wiyete ɗe ñiɗe ñiiƴe bare e haala meɗen ɗen ɗon kala kulle marɗe ɗen ɗon e kala colli ma kulle marɗi peɗali wañilɗi o noone on ɗo no sa sallam ka sunna ɓe ɓeytirno e ko haram kon amma yewti ɗum ɗo kon allah wiiri no yonunaɗo woyi qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala taimi yatamuhu illa yakuna maytatan aw daman masfuhan أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به وجنتا كون سورة المائدة ممي يالك حرمنا يهور نيامو وسيونا دي جنتا دي دو ودون آيوم كفي إذن الله هولي وفين سيتي كو حرمنا كون يهور ميدين هاي كون كو حرمنا لون كسوني بيتر أرالي كون نهارة تاين نون دي نيامتين والله دقين كون كو إندي الله جنتا كون يمونو وإن كثيرا taban hay hunde haɗa taw neɗɗanke sona ɗoftagol cheytaneji ɗi cheytaneji yimɓe ɓe e cheytaneji jinnaji ɗi wa inna kathiran tabiti noon ko ɗuuɗi la yudilluna hino majjina bi ahwa'ihim hino majjinira mbeleɗe muɗum ɗen bi gayri ilmin walda e gandal ko ɗuuɗi kon e yimɓe ɓen hino majjinira jama on mbeleɗe muɗum ko weli ɗum wuka haqqille wiyan ɗo no harmu ma wiyan ɗo no dagi hara konko ɓe woni wadde ɗon ko bi gayri ilm walda e gandal ko hoccirani nokku ala ka tuugiɗa e qur'an wona e sunna woɓe jangi ɗo la yadilluna ko ɗuuɗi kon hino majjira mbeleɗe muɗum sa hawtodiri jangi jin ɗiɗi wona ko ɗuuɗi kon hino majjira kañum taw majjinira kadi ko wona ɗum mbeleɗe muɗum ɗen bi gayri ilmin ko walda e gandal tan ko ɓe wi ta'addudu qira'at min ayon ɗo qira'a o sirti mana mulande meɗen nden ɗo ko yiɓe majjina ko wonaɓe mana oya jangin ko yiɓe majjira kamɓe tigi la yadilluna hiɓe majjira bi ahwa'ihim mbeleɗe maɓɓe ɗen la yudilluna hiɓe majjinira bi ahwa'ihim mbeleɗe maɓɓe ɗen holli ko ɓe wonɓe e majjude wonɓe e majjinde nden majjere ɗon fof noon kamɓe o ɓe ɓe on majjinde ɓen wow ko sabu mbeleɗe ko welata wonki yiɗugol sabu tu wonugol yeeso yiɗugol ɗoftede yiɗugol nananede wona e hoore gandal hay e hunde nde tawno ɗum ko tooñe noon ko jaggitere noon harmingol ko sari allah ko dagini ma dagingol ko sari allah ko harmini jumpugol nder ɗum ɗuyta ɓeyda nde tawno ɗum ko jaggitere noon sabu ko natugol e ko wona e territoire muɗum ukkagol e ko wona e laawol muɗum allah wi inna rabbaka tabitino joomi maɗa huwa a'lamu kanko woni ko andi bil mu'tadina jaggiteɓe ɓen allah no andi ɓe wiigol noon himo andi ɓe na wiigol tun yani na haɗugol ɗon tun yeru gandal tun ko wiigol wondema awa si woni ɓe yaltali e konko ɓe woni e muɗum hara e lette bonɗe joddi golle maɓɓe ɗen hino habbiɓe joddi jaggitere maɓɓe nden hino habbiɓe ko ɗum woni natija résultat wiigol ngol allah hino andi fi maɓɓe wa daru dahira al ithmi terte ko feeñi kon e bakkatu wa batinahu e ko suuɗi kon e muɗum bakkatu noone mum o fof walline feeñuɗo on wo suuɗiɗo on wo ka feeñuɗo golle ɓernde nden keferan ka findeji bonɗi nafiqiyagal hasagol tagore allah ɓen añugol julɓe allah ɓen jiyaɓe allah ɓen miijanagol yimɓen ko boni kala
ko waɗirte ɓernde nden hala ko hunde bonde no naati wa batinahu o hedditi kon kala ko feeñi woni ko warrate konngol woni ko warrate kuuɗe no naati zahira l ithmi woni e ɗum ɗon koko waɗete e gundo ma ko waɗte e kene yani woni ko goɗɗo waɗate gundo ka suuɗi wono zina masalan koye ka suuɗi ɗum waɗete tawa hannde noon e leyɗe goo zina waɗa e jardin je kene wewere waliyadu billah neɗɗan ka ko lannino e nokkeli goo ko sina ɗum ko annda kon ɗin bakkatuji ɗum e yaroɓere en ɗum koye gundoji waɗete sabu ko hunde sobbude ko hunde ñiddude waɗowo nde ino anndi koye bone o woni idan ɗum ɗon fof kala noon e bone on bakka toon woni lasli makko on ko suuɗiɗo woni himo wona feeñuɗo himo wona suuɗiɗo allah yo walline fof terte fof inna alladina yaksibuna al ithma tabitino ɓen faggitotoɓe bakkatu sayujzawna ɓe yoɓete bima kanu yaktarifuna konko ɓe laatino hiɓe golla konko ɓe laatino hiɓe faggito golle maɗa ɗen a hetto e joddi muɗum si woni a moƴƴin a tawa e moƴƴere si woni ko bone faggitiɗa ko golle joddi bonɗi kadi tawata wala takulu wota o ñaamu mimma lam yudkar ismullahi alayhi e konko jantaka inde allah e muɗum nane hare mo yamirde e mo noddude yo en ñaamoy ko inde makko janta e muɗum kon o haɗora en e nder ɗum harmingol ɗum ɗo kadi himo noddude en e accugol ñaamugol ko inde allah jantaka e muɗum idan koya heeƴu e ka inde allah nde janta ɗon ñaama ɗum ɗon so tawi welima hara a harminaali sa acci hara ko fi a yiɗa wonki ma ki yiɗaali ɗum ɗo wona ella na harmingol nuraɗo sa sallam ɓe ɓannanano ñaamete kulnu wiyete kum dabba kulnum koye ɓooyo pallarɗe no ɓuri pallarɗe ñanndude hewta sagari ma kono ko non wayi hoore mum e koyɗe mum e mbaadi mum ɗin ko noon wayi ɓe ɓannana ɗum ɓe nefi yani ɓe nefa ñaamete on ɓe ñaamaali on ɓe wi menen men annda ñaamugol ɗum ɗo kaama ɓe harminaali ɓe nafaaji kono ɓe harminaali sabu allah subahana taala o harmina ɗum ɗon joni oɗo ko nulaaɗo ni sallah sallam ɗum ɗo welaali mo o ñaamaali ɓe welaali mo kono noon o harminaali idan hon to ɓe musrikinaaɓe yimɓe harminooɓe ko allah subahana taala on dagi tippi haa kañum harmina nooɗo allah o woɗi ke harmingol fii welaali ɗum ɓe acci ka dagi ɗon honto goɗɗo go kañum mari ka tippa haran na he fi welata ɗum ñamay noone on dammo sikoye alhaali go ñamay ko sikoye alhaali go ñamataka kankol maaji goto hunde wotere idan hunde neɗɗon ko yo woɗɗito e muɗum koɗo allah subahana taala o wi taw ñaamu e konko jantaka inde allah e muɗum wa innahu tabitino wonderma ɗum ñaamugol e ɗum la fisqun wallahi ko fasika wallahi ko yaltugol e ɗoftare sabu allah no harminanma ɗum ɗon o masala ɗo ñaamugol ko inde allah jantama jantaka e muɗum si woni oti ko acciri ñaamugol ko fi harmingol ɗum ɗon ko hunde harmude noon ko faggitike bakka to jan harmingol na e juuɗe makko woni so woni kunkullum ɗo welatamo wona woɓɓe noon ɓe ñamata dow kuwa ɓe nefete ngal ɗum ɗo andi woɓɓe ɓe ñamata tew ngeloma so ɓe anndi ko kañum tun ɓe ñamata few ɓe yarata wiraɗan mum ɓe nefete ɗum ɗon fof na ella welalima welalima kono na jande ɓe harmi ɗum amma noon ko tawi kon ko fi inde allah jantama ma jantaka si inde allah woni jantaka e mummunte woni ko e wañaɗo yani kullum nangoyi sabu naɗo mankanno sabaɗum sa acciti bareeru ma ne'andu eltandu e ani a jantike inde allah sino nangi ñaam holli si a jantanoki a wi to aleccu aynal bisimillah sino nangoyi hare dagaki ma wañiroɓe colli ɓe acciti sonno ɗum a hol sappani kende ko ndiyanta ko a bugi kende mum a wi bisimillah sino nangoyi ñaam sino nangali sino a wiyano bisimillah holli o tamimo nene aicha lanndonulaɗo winulaɗo meɗen addane ñamete min annda hirsunoɓe si wino bisimillah ka si yaali naɗo maki wi e bisimillahi ñaama holli hon ɗum fi wigol bisimillahi on no tiiɗi dare nene aicha o huli o aani ta taw tew adda on hirsuɗo mo hay fi ko julɗo hirside hirsuɗo mo wiyano bisimillah
ko do masala do kam ko be ne dati tati woɓɓe no yiwondema mum munte si hirsama inde Allah wolaka taba harna salago hirsu ɗon so ari hirsugol o wiyama on fontilaɓe ƴuttum o wiyama wi bisimillah o wiya ha teftude ande bisimillahi honta si wiyal bisimillah wata ñamude o andi oɗo ko salare salkitare wol dammo ɗon ko harmo ko so hirsi par ce que o sali non karam ko ɓe fadano ɓatti fottangol e muɗum on to ɓe lutodiri hiɓe fottani kadi si woni inde ɗum go jantama harna inde Allah musidina ɓe hirsirano inde sanamuji maɓɓe ɗin bisimillah bisimil uzza si inde goɗɗum go jantama dammonko walnamano ɓe ni a wara inde ceerno kaari inde waliyu kaari laɓi kin walnama ga danere gol harmi ceerno kaari jeeyi Allah subahana taala on nematano gol harmi kadi ñamugo idan ko inde goɗɗum go janta harona Allah no harmi so woni hirsuɗo on sali jantagol inde Allah eno harmi so woni no o yejjuto ɗo ɓe yeddonidi kongoy tati woɓɓe wi soni o yejjuto hara eno harmi par ce que wolaka Allah wi wala takulu mimma lam yuzkar ismullahi alayh bi gaddi nadar o yejjuto ka o sali o wolali hara enno harmi e dalil jigo on ɗi hadis ɗe hadis jeɗe janɗe nakkangaɗo humidiri ñamugol ngol e wi'ugol bisimillah aɗo warede woɓɓe wi si woni o yejjutu hare wona ella ɗum noon no yaafama no dagi kawtigi ñaama konngol tataɓol ngol ko hawtodirɓe e hay ka oti sali ɗon ɓe wi woni oti sali woni oti yejjutu hay no dagi ñamugol ngol konngol ɗo noon ko lowngol haray ko selli gonge ɗiɗo tati bi inchallah konngol wiɓɓen si woni o yejjutu hare no dagi ñamugol sabu Allah subahana taala o may ayam tippike rabbana la tuakhirna in nasina aw akhtana saba ɓen jebbirani ki ayam ɓe jangimo Allah wi no qad fa'altu e fillego Allah wi naam yani o jaɓi angal nangitirgolle faljereji ɗin e yejjutu gongol نقول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه الله ولنني منيك مفتهن وبيجيتكم ekobe faljikon ekobe dola e hore mu yani ko be wadina e hore dole idan don do woni khulasa e masala hirsu gongol wigol bismillah ma anga wigol bismillah Allah wi ñamugol ko inde Allah janta kay mu ko fasiga ko do hare ko none hombo ko none ka inde ko na Allah janta maɗum none ka sali ka o sali ɗum janta gol inde Allah ɗum noon ko fasiga ko ñamugol ɗum noon amma soni o tigi yejjutu haray wona ella no dagi ñamugol a ñama o ɗon a jettek anaɗo wigino ɗon Aisha wiye bisimillah ñama haray an kada wiye bisimillah ñama wa inna shayatina tabitino seytaneji ɗin la yuhuna hini wahyina ila awliyaihim faade e yiɓɓe majji on li yujadilukum fiyoɓe wenju on seytaneji ɗin ɗo no mofti seytaneji jinna e seytaneji yimɓe ɓe yettoto jokkuɓe ɓe ɓen tindina ɓe konngudi si ɓe wi on hunde kaari wiyeɓe hunde kaari si ɓe wi on dammol maayol kol ni no harmi wiyeɓe ko Allah wari kon no harmi hanko warta kono dagi andi si tawi neɗɗo wolnaɗo ɗum o mara gandal famu makko on no raɓɓiɗi o jaɓaygo e haala kan so wiyama ko Allah wari kon an a yiɗɗo no harmi hanko warta kono dagi hono ɗum woni donc ande laaɓi ɓuuri Allah ayna moƴƴi ɓuuri Allah o tui ko hasi kon o yahi ko ɗum neɗɗo taw jaɓo wongol ade majjuɗo janngu ka dina ma faama na ɗo goɗɗo ƴetta e goonga ɗaynire o naadire kan goonga e fenande a ɓura Allah moƴƴude a ɓura Allah laaɓude abadan kala woni laaɓu ɗon so ardanima ɗon walla wari kon an ɗa wawi harminde ɗum dagina an an ko warɗa kon o hayso o hendaki ma fe o accete ɗo e jilɓa e jiɓiliɓi jo e jaa no dagi ka no hammi kono selli ka sellano moƴƴi ka moƴƴa lekki ɗum noon fof ko a jam janga fama dina maɗa kan hara goɗɗo ata yejirani no falira idan Allah holli wondema seytaneji ɗin ko ɗoni hoore ɓen ka keferanka koye fasigako e jinnawo e yimɓe o ɓe wahinayi e yiɓɓe maɓɓe ɓe homboni yiɓɓe maɓɓe ɓen ko ɗoftiɓe ɓe ɓenɗitiri ɓawa maɓɓe ɓe wahinayi maɓɓe ɓe tindina ɓe konnguɗi
li yujadilukum fiyo ɓe weñju on fiyo ɓe yeddodirde e moɗon ɗum ɗon ɓe diskitira on ɗin konngudi ɗon wa in ata'tumuhum si tun on ɗoftike ɓe innakum la mushrikuna wallahi haray o tabiti ko on e shirkamɓe Allah sa jaɓani goɗɗo harmingol walla dagini ma dagingo Allah harmin haray a shirkani Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum Allah ñaawiri yahude nasara shirka ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah nulaaɗo landano fe yon aya ngaɗo maki ɓe harminayno ko Allah dagini ɗofto ɗon ɓe daginayno ko Allah harmi ɗofto ɗon ɓe maki fa tilka ibadatukum lahum ko ɗum woni dewal ngal waɗan ɗon ɓe ngal enen kam ɗo Allah wi wa in ata'tumuhum innakum la mushrikun ɗoftare Allah na hayƴe goto dagingol sina ko Allah dagini kon ma harmingol sina ko Allah harmini kon on ɗon o eggante woni sariya Allah amma yo sincan hoore makko ko dagi ko harmi accudumo ton e mum yo woni yeru makko ton sa ɗoftike moye ɗum Allah wi haray tabiti wallahi awni sidɗo o ibnu umar radiallahu anhu goɗɗo arno wimo kayri joguiteɗo muhtar wi men dey wahyi no ara e makko ibnu umar wi ko goma Allah wi wanna shayatina la yuhuna ila awliya'in on ko giɗo cheytan wahyine makko Allah woli ɗum idan ko non woniri kala ɓe yiyoton no rondi kawa keeji no rondi haalaji no sinki ɗate no noddi yimɓe majjini ɗum mbilɗi ɗum haqqille ƴuɗniri ɗum ɓaawa muɗum ɓen koye cheytaneji ɗin ɓe jeeya ko ɓe yiɓɓe cheytaneji ɗin ɓen ƴuttire ɓaawa maɓɓe ɗon ko yiɓɓe maɓɓe ɓen non ko ɓen Allah wi ɗo ila awliyaihim ɓe tindinaɓe si kaari ɓe wi on hunde kaari ko hunde kaari tomɓe ko ni ruttirton ko ɗum ɗo jaaboto ɗon haray neɗɗo naayo ɗofto ɗum naayo nanan ɓe ɗin ko nguri maɓɓe awa man kana maytan e on laatiɗo fure mayɗo laatiɗo on ko fure wonki ala e makko Allah subhanahu wa ta'ala on ɗuuɗi ka o nandini kefero on e fure o nandina mo e hunde mere o yi mathalul fariqaini kal a'ma wal asammi wal basiri was sami'i o nandini ɓe ɗo e bunɗo e mo nanata bunɗo e yiyowo hara ko mbunɗan gite e yiyowo ɓeɗo no ɓurdi fof si ɓe nangi lawol noon anda ɓeɗo no ɓurdi hollano wondema bunɗo e gite ko keferode na ɗon ne wiide kono ko alhaali men aduna ɗo yiyowo e mo yiyata na ɓe goto si ɓe nangi lawol Allah no misirani en kefero e julɗo wano ɓeɗo ɗiɗo sertiri ni naftorgol gite ɗen oɗa ko wuuri ɗo iman oɗa ko maayiɗo kufre e shirk ɓeɗo na ɓe goto wonde Allah nandina ɓe e paho mo nanata e hunde wonde o nandina ɓe ko niɓɓiti o wiya ma yastawi l ama wal basiru hiyowo e munɗo ɓe ɓe fotata e wala dhulumatu wala nuru ni ɓenen e ndi e o annora ɗum fotata wala dhillu wala lharuru ɗowdi ndin e ka ley nange ka wuuli ɗon ɗiɗiɗi fotata koni o eɓɓiniri julɗo e kefero o mise buy himo waɗi ɗo o wiɓe awa man kana maytan e on laatiɗo ko mayɗo ko fure fa ahyaynahu min wurni timo yani on laatinoɗo ko kefero ko majjuɗo min okkimo peewal e iman ko ɗon wurnotugol mo ngol wa jaalna lahu min waɗanimo nuran annora ɗum ko gandal ngal alquran on e sunna on andugol ɗum faamugol ɗum wowgol gollidirgol ɗum ko ɗon e annoram yamshi bihi himo yaara ɗum on annora finnasi e yimɓe ɓen mono faami dina mum kam o nange ɗo laawol o yaha haa ko o yahata o arta haa o hewtita hara o yaaɓaali goɗɗo o feggaki goɗɗo o huɓɓaaki goɗɗo honno woni yaaɓugol e feggagol hissi on taw hara moƴƴide mo woɗi jama mo anndi ko haqqeji no won yaaɓugol e feggagol wattino manawi on o ferata e hoore goɗɗo o wujjata goɗɗo o wippotako ko goɗɗo o janfotako goɗɗo o yennata goɗɗo o aybinta o yaltay o yaha haa ka o yahata ɗon o heɓtaaka makko hara mo hisi e ɗum ɗo fof honno waɗi ɗum si wolugo goɗɗo o yi goɗɗo yani marɗo ella harle oti no mari ella wolugol mo yanaymo tun andita no harmi ko ñoore o mbiyon ɗum wowta si wolugol fenande yani o andita fenande woltake si o yi ɗum goɗɗo ka weddita mo wawi ɗum ƴettude o anta ɗum ɗo mewatake no harmi
no mo andi sharia o himo faami ɗum mo wawi gollitirde mo andi ɗum gollitirte ko ɗum woni o annoramo Allah yimɓe himo waɗanimo himo yara ɗum e yimɓe ɓen Allah wi oɗo wawɗo ni kamam mathaluhu o hino wayi wono on wawɗo wono on wonɗo fi dhulumati kaniɓe e hino keferanka e hino shirk e hino fasiqat e hino nafiqiyagal e hino jikkuji bonɗi e hino hoyre e hino ñowre e hino fenande e hino nguyka e janfagol e façon bonkiji ɗi ɓop o woɗiɗo ɗiɗa o woɗiɗo ɗiɗa e o wonɗo hoɗuɗo e nder majji ko ɓuri hulɓinade kon noon laysa bi hariji minna o wona yaltowo e majji sabu o anniyaki o wonira o yata ha o ina he aɗa wattu laɗɗi boneji an ɗuuɗi andi ko men wadde ɗo moƴƴa neɗɗo tanki hewtala ɗum haɗa o nata après igol e bonema sabu ko so hewti ɗon o watti felde hoore makko o watti ñawgol hoore makko o ɗaɓɓa noon honno o changita ɗum ɗo o ɗaɓɓa noon taw mo ɓatto o lando est ce que mo waɗi hunde kaari waɗi boneji waɗi ɗum est ce que Allah yafota on o heɓa wi o mo yi o yafoto mo tuubu oti o tuubu tum wakkilo jangga dina kam o wakkilo o gollitira ko noon o wurtirta seeɗa ha o wonta o omo Allah wi ɗo kana may tan fa ahina wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi nnas amma taw ɗon no eɗen niɓe ɗon no ɗaɓɓa tu planji e ɗate no ñiiɗira nder ton no yii kañum kalabantiyagal mum ngal machallah no kelɗi mo huwondiri o kañum no wawi ugginde o tigi mo fotti o no wawi fankinde o tigi goɗɗo ko wawi hoyre ko haaɓe ukkodira on mbay mo hundu kon goɗɗo ko woɓɓe ko non wawi musidɓe tedduɓe no hulɓini woɓɓe ha yiyata kaarijo yenno wolo haraji bonɗi ɓe nana ko menen woni o yiidali ɗum anayi ɓe mantora ɗum o yi ɗacco ha ñandami mi yiidi mi on mbay mo hundu kon anayi ɓe mantora ɗum sifa on neɗɗo ɗon Allah wi laysa bi hariji minna hara o wona kadi yaltowo eɗen niɓe ɓeɗo ɗiɗo nandi ɓeɗo ɗiɗo ɓe nanda ɓeɗo sefti hakkude ɓe noyewa hakkude nde niwre e o annora hakkude ɓeɗo noyewa wuruɗo e mayɗo wono Allah subahana taala o misiri noon o wi kadalika ko wono ni honno no ɓe mushrikinaɓe ɗo cuɗirana ni dagingol ko Allah harmina ko Allah dagini salo netanagol sari Allah salo yondinorgol mo heƴa e makko haɓɓito ko ma ɓuyta ko ma ɓeyda ko ma waɗa sari on wa dolokke taƴamo waɗamo e mesure mum no faalira noon Allah wi ko wono no ɓeɗo cuɗirana ɗum ɗo ni yiɗiri ɗum wakkiloran ɗum ni wono noon zuyina cuɗirana lil kafirina heferaɓe ɓe ma kanu yamaluna kon ko ɓe latino hiɓe golla yani ɗum ɗo na alhaali ɓeɗo kamɓe tum attinoɓe ɓen ka keferan kam kañum kadi ko non wawno ko ɗon ɓe cuɗiranano golleji maɓɓe ɗin balla e aroɓe ɓaawo ɓen ko noon golleji maɓɓe gonɗi ɗin ɓe cuɗiranteɗi cheytan harno cuɗana ɓe ɗon labinana ɓe ɗon no holla ɓe ɗon hiɓe e soobe hiɓe e gorgu hiɓe kalɗi hiɓe yeɗɗi waliyadu billah afaman zuyyina lahu suu amalihi fa ra'ahu hasana fa inna allaha yudillu man yasha wa yahdi man yasha Allah wi e on cuɗanaɗo golle muɗum bonɗe bone golle muɗum ɗen o yii ɗum koko moƴƴi yimɓe no waɗi golle maɓɓe bonɗe ɗen hiɓe yii kamɓe ɗum ko kelɗendino ɗum ko gorguno ɗum ko yeɗɗugonno ɗum ko wongol gorko noon Allah wi e on ɗon kon alhaali mo moƴƴi on hino wawi wa woɗɗitiɗo ɗin boneji jokki pewal ngal fof koye juuɗe Allah woni fa inna allaha yudillu man yasha wa yahdi man yasha ko ɗum Allah subahana taala holliɗo ɓeɗo kadi koni Allah cuɗirani ɓe ono cuɗiranno noon attiɓe ɓe ɓen kefeero fof ko noon e goto cuɗirana golle muɗum ɗen no weltoriɗe no wakkilaniɗe wa kadalika ko wano ni jaalna min waɗi fi kulli qaryatin e kala saare wono min waɗiri ni ɓeɗo ɗo ko nura sa sallam na yewtede ɓen ɓe ɓe wurudu noon wenjaynoɓe ɓe fii ko dagi e fii ko harmi wenjaynoɓe ɓe fii tawhid haɓɓitotoɓe nuraɗo koma tum jaɓana ɓe shirkon no diskita tun no memmina tun probléme ji ko ɓe woni bandiji jani ɗin Allah wi wono ɓe woodiri ni fewndo ma ɗo ɓe bandiji jani ko wono ni jaalna min waɗi fi kulli qaryatin e kala saare akabira mujrimiha bomɓe maɓɓani bomɓe mawnuɓe e nder saare nen bandiji jani ɗin e saare nen liyamkuru fiha fi yo ɓe janfo ka saare ton ɓe janfora bonnugol e noddugol yo bonne yeddugol Allah nodda yo Allah yedde
salo jokkugol dina Allah kan sakko jokko won e noddowo e jokke on e golle muɗum nden ko sakko ko ɗoni jam fafanda kan ɗo yamkuru fiha fiyoɓe jam fo ton sabu neɗɗo kefero neɗɗo bonɗo boneji makko ɗi fof ko janfa ko ɗum Allah sifi yimɓe nuhɓe mo wi wa makaru makran kubbara ɓe janfi janfa jana janfa mawnuka ɗo kadi Allah wi ko wono ni no ɓeɗo wodiri ni fenɗo maɗo Muhammad no wenge ina woni bandiji jani e saare nden no sali jokkugol no sakki jokkoɓe ɓen wa hum yanhawna anhu wa yanawna anhu hiɓe salo jokkugol hiɓe wa hum yanhawna anhu hiɓe haɗa nde jokkete hiɓe woɗɗito e jokkugol kamɓe no ɓeɗo wodiri ni ko ni woni sunna Allah ko noon ko waɗiri e kala saare e bomɓe mawnuɓe ɓen e mayre liyankuru fiha fiyoɓe waɗu janfaji maɓɓe ɗin e mayre fiyoɓe janfo wama yamkuruna o laamu ɗo no wona laamu laamu on no ɗumas laamu sababiya oɗo wiyete laamu sayrura mo metti fi seeɗa firtugol ka haala meɗen ko laamu wontinayɗo yani laamu hollayɗo ko ɗum ɗon woni ko wonata misal muɗum ko ɗon welata famude Allah wi ka qissa firauna e Musa faltaqatahu ahlu firauna liyakuna lahum aduwan wa hazana hocci Musa ɓeygure firauna nden fiyo o wontanoɓe gaño e suno e probléme kono ko ɗum woni ko wontoy kon yani fiyo o wontoy ɗum fi ha wontoya ɗum ko ɗum wiyete laamu sayrura ko sifa on laamu ɗo ni Allah subhanahu wa ta'ala o yamirta ko boni qul inna allaha la ya'muru bil fahsha Allah yamirta ko boni kono noon kala ko waɗi koye kodduri e makko kanko woni ko woddiri boni o moƴƴi o kono noon o yamirta ko boni inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi Allah yamirta so na ko moƴƴi kon idan Allah subhanahu wa ta'ala himo waɗi ɗi bandiji jani kala saare kala leydi kala hoɗo a tawa eɗin hino toon e ɗuuɗama ɗi fanda kono haala no toon dundarankeji tawoji yedde gonga kene woloɓe gonga ɓe wonde ma ɓe anda est ce que himo ɗon si ɓe wolanan ɓe fanka ha o pottito fi par ce que o memine probléme eɗen ɗin hino waɗa toon fiyo alhaali majji o wontu honnu janfagol ka saare toon ko ɗin laamu Allah wino ma yamkuruna ɓe janfotako yani bone janfa maɓɓe on ruttatako illa bi anfusihim si wona e wonkiji maɓɓe ɗin ko ɗon wigol ɓe janfotako si wona wonkiji maɓɓe ɗin wama yashuruna kono ɓe so'ata wono Allah wi noon suratul baqara wama yakhda'una illa anfusahum ɓe hodata si wona wonkiji maɓɓe ɗin ɗo kadi ko wana noon janfa maɓɓe kande tawno koye hoore maɓɓe ruttoto holli wonde makko hoore maɓɓe ɓe woni e janfade wa ida ja'atuhum si woni ariɓe ayatun aya tippike nodduɗo e gomɗinal nodduɗo e tawhid qalu ɓe wi lan nu'mina min gomɗinta hatta nutta ha men jonne mithla ma utiya sifa konko jonna rusulullahi nulaɓe Allah ɓen ɓe men gomɗinta ha men kada wahyu ara amen fi hon ɗum kanko wahyu ara e makko menen arata e amen ɓe wiya min gomɗinta ha kamɓe kadi ɓe gomɗinta ha wahyu ara e maɓɓe ha ɓe jonne sifa ko nulaɓe Allah ɓe jonna kon honon andi ko honto Allah subhanahu wa ta'ala on tippinta wahyu on yahino ha ɓe wi lawla nuzila hada alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn adim haɗi ɓurana o tippine e hoore gorko mawɗo jeyaɗo e wotere ɗe caye ɗo ɗiɗi makka ma ɗum taif e ɓe yawiti nura sa sallam ɓe wi hara ko aliyatimajo neɗɗo mo ala hay e hunde ko arata wahyu arata e muɗum acca men menen acca worɓe kiita ɓen tigi tigi ɓe mawnuɓe ɓen kamɓe ka yite maɓɓe mawnuɓe ɓen ka saare ɗo makka ɗo ma awa taif sera ɗo Allah wiɓe ahum yaqsimuna rahmata rabbik e ko kamɓe sendata yurmene jommi maɗa nen la wallah ɗum koye juuɗe Allah woni Allah subahana taala ko ɗum o wiɗo allahu a'lamu ko Allah on andi haythu yaj'alu ko wonto o waɗata risalatahu nulal makko ngal nokku janggingo risalatihi kanko andi ko waɗata nule makko ɗen ɗe fof e majje ko nulata kon fof kanko andi ko hombo o jonnata ɗum ko honto o waɗata ɗum o suɓayi o jonnata ɗum o jonni o ko ka moƴƴi ɗon o waɗata ɗum sabu nulal makko ngal ko moƴƴere nden noon
moƴƴere noon waɗatake sona ka moƴƴi so ɗum waɗama ka boni hay si wona sabu hande boni a wara nde aybinama nde jasinama allah subahana taala o aybinta diina makko kan o aybinta saria makko on idan ɗo waɗata ɗum sona ka moƴƴi ɗon taw ko muhammad sallllahu alayhi wa alihi wa sallam sa yusibu alladina ajramu heɓay ɓen bonɓe ɓen bonnuɓe sa yusibu alladina ajramu heɓay ɓen bonnuɓe sagarun jasere hoyende inda allahi ka allah wa adabun shadidun e lette sattude bima kanu yankurun sabu konko ɓe laatino hiɓe janfo hiɓe janfora jiyaɓe allah ɓen fenangolɓe e ɗaynugolɓe e sakkagolɓe e jokkugol gonga kan sabu konko ɓe faggiti ɗon heɓo yeyɓe ñande dargal hoyende jasere ka allah heɓoyɓe kadi lette sattude faman yuridillahu kala on mo faala konmo allah on faala an yahdiyahu nde o fewnatamo kala on mo allah on faala nde o fewnata ɗum yashrah sadrahu o hentiniray ɓernde makko nden lil islami wonande l'islam o o yaññanaymo ɓernde makko nden nde wona jaɓore l'islam kala on mo allah subahana taala on faalana peewal o okkaymo ɓernde nayo nde yaaju nde hentora l'islam o tawa si fi dina no wolede fi tawhid sino wolede himo welti himo wowli nowas ko jawdi wonɗa mo okkorde allah wiya faman sharaha allahu sadrahu lil islami fa huwa ala nurin min rabbi hara on mo allah hentiniri yaññiri ɓernde muɗum islam on himo e annora immodi ka joyi makko on no waya wonɗo e nder ni ɓe ɗen naaɓe gotum allah wi nabi sa sallam alam nashrah laka sadrak emen yaññanalima ɓernde mana nden alquran o fof heƴi toon saria o fof heƴi toon tawhid naate ɗum ha toon henti iman naate ɗum ha heewi jikkuji moƴƴi heewi tefe ɗum ronditiɗa yennede ronditiɗa wikkede ronditiɗa tooñede aybinede yuwede ko nema molnamo yallah yaññan neɗɗo ɓernde makko tawa subahana taala yo hokku en ɓerɗe yaajuɗe ɓerɗe ronditotoɗe o ɗe ɓernde yaajuɗe nden islam o natta e muɗum islam o fuu naata hara façon islam o fuu si aranama ka finde iɗa wakkili iɗa jaɓi so aranama ka gomɗinal iɗa weltori iɗa jaɓi so aranama ka dewe iɗa weltori iɗa jaɓi iɗa wakkili so aranama ka jikkuji iɗa wakkili so woni kala ka lorra ko heɓuma fi l'islam iɗa yondina ni allah iɗa moƴƴi ɗum ko ɓernde yaajude wawata ronditade ɗum idan allah wi kala on mo o muuyani mo o yiɗani pewal ngal nde o fewna tawoti ko ɗo o okkatamo o okkamo yaajugol ɓernde allah subahana taala o yiɗoy wa man yurid an yudillahu kala o kadi on mo o yiɗi nde o majjinta ɗum yajal sadrahu o waɗa e ɓernde makko nden dayiqan faaɗunde harajan ɓittinde o waɗi misal honno on neɗɗo ɗo wa'ata ka annama a innema yassa'adu himo gertade ƴawgol fi samai ka kammo jangingo ka annama yas'adu fi sama jangingo ka annama yassa'adu fi sama yassa'adu e yassa'adu ko goto mo gertade ƴawgol yas'adu himo ƴawde fi samai ka kammo o aya ɗo no tawa e ayeje ɗe scientifique ɓe jannguɓe gande aduna ɗen tawa tan no yoni ko ɓe jebbilorana allah subahana taala ɓe gomɗina alqur'ana ɓe gomɗina nulaɗo sa sallam nden ñande duuɓi wulure e temennayyi e capanɗe mbi o aya tippi nden ñande hane goɗɗo wawa andude mo no ƴawde kammu dowga haray mo wondi e ɓitteni nden ñande haade science on hewtal ɗo kono gantin ɗo nde wattano ƴawede joni ɓe andi ɗum ɗo ko haqiqa mono ƴawde dowga haray mo ɓitti fofangol no ɓitti ɓernden no hiɓɓi no faadi scientifique ɓe ɓuy no recondici ɗum ɗon o aya ɗo no jeeya e hollude wonde alquran o ayno dammi ka désert wata addude o saabu on o wata andude ɗum ɗo muhammad sa sallam hari ko ɗum o wonno ayno o dammi ka désert andano gandal andano e hunde ma kunta tadri mal kitabe wala l'iman allah wi maari ala to noon kiɗa anndi ko honɗum woni deftere honɗum woni gandal honɗum woni iman a andano ko allah tun moƴƴe maɗa okkuma ɗum idan allah subahana taala ko ni o misirani en neɗɗo mo o muyanali on peewal o wi o waɗa e ɓernde makko nden faaɗude
o waɗande ɓittinde hiɓɓinde misal makko noyo wonɗo e gertade ƴawgol dow ngal ndaare mo nangi leggal mango ma lemu nden no pepade ƴawgol mo ɓe yo eɓɓin no mbuye men ɗo waɗi ɗum ɗon haray kara han fofitta sabu yiɗa gertade none noon ƴawgol ngol dowga fof no wondi e ɓittere si avion wal no immade hiɗa jooɗi confortablement hiɗa haɓɓi ceinture kono singal fokkiti immagol nder ga faalayde nder ga ɓittere heɓoto joni so yi noon ko ƴawrowo piiji goo hara na sifa ɗin nawindeji ɗon ɗum noon ko côté science on na domaine men wallinenɗa aren tippingol o aya ɗo e neɗɗanke on jooɗo duɗo e neɗɗo mo yiɗa tawhid wallamo fi tawhid sa yi taw yeeso makko